Ia, malo le soifua, malo lava langi mama, il faulonga le atunuu. Ia, ile nei fo imasina fai o tausanga, malo lava le soifua. Ia, ole fo iwa o mali teimi o tātou po kalame. Ia, o tala mai Samoa pe o le masani ai. Ia, wa lava le longo ina o lo o tau pa ia malo o tau malu. Ia, nisi o mea lo o tutupu pea, iso tātou atunuu o Samoa, ile nei fo ifa i unga o tausanga. Ai usi mai lola whaafonga, o tala nei mai Samoa ile nei fo i aso lulu. Ua whaamania mai le awhionga le sui komisina o leo ile vaenga o le to ese ia le a taua Samuelu a whamasanga. O le tausanga le nei e na o le toa o no lava pango tā lea na mawhai o na whaamuria ina mo le palola. E pe o na masa ni ai whai unga o tausanga ta itasi. Sau noa le a taua e whaapea, mai le toa o no le nei, e na o le toa tasi lava le pango tā sa mo lia se soli ngā tū la whono ma mafa, e pe o le whasi o tangata pa i valea. Lea uanga vaai le palola o le nei tausanga. Ona ina o le lua lava tausanga sa ia tuli ina o nona whasalanga to ese, ma o lea o toe mai ai, toe o nina i masina. O le isi toa lima na whaandia e le ia taua na toa tele o tupulanga talavou. Lea na whale pui pui mo di anga tele pe whale maringa oi, ma isi lava o soli ngā tula whono whapena. O le palola whai o le nei, whai unga le nei tausanga mo le sila fia lau whaafonga, lea sa whaamao nia mai e le awhionga e le a taua. Sa ilo e al komite palola pe e anga vaa i aise tasi o pangata e longo a tala anga. O le mafu anga nā lai o na whale pui pui i a tanga loa sa Filipaina. Pe i tai wa whaalia le awhionga le sui komisina o to ese ia le a taua. O lea wa toi tolo po lea whai unga le komite palola mo le masino union tausanga fau. E toi ilo ai pe e palola i tua tanga loa sa. Ona e iai lava le nisi o i tu lea na tilo i el komiti na toi tolo po ai loa le nei whai unga. Ina ua fsiringia le a tau el tūlanga le soifo malolo ina o tanga lo sa, lea na maua whaamtalanga o whaapea ua ngase tele. Ai na tā ue le a tau le sa. O lea o toi whaasolo manuia lava, le nei pangutā. O tanga lo sa le pangutā mua lava lea na maliwa isi ali leo i la tau os whainga na whai e whale a tiu tele o tau tanga o mawai. Mai lua ni tangata o maliliu, ona o tanga lo sa. Ai mai se, o le tūlanga i le maua i o la au whaasaina o le marijuana, i lona whanua i whale atiu, ma o nei soli ngā tūla whono uma, na mafu ai o na whai al unga al whaamisinonga, e solo a toa to ese. O tangala o sa fo i malon tau songa i swafa ia ova leni, o se isi fo i pango tā leolo o solo a toa to ese. Na tau fia leo ofisa o leo ia pia, i le tau sanga i lua afes fulu iwa. O no tua ingai whaapea, o ila ua nei lea na tau pule ina, a toa lava. Se sola anga tele a pango tā lea na whaapea i whai al tau sanga lava lea lua afes fulu iwa. Muli ane na whina wina tangalo samalon tau songa lea e ala i lalo ia ia unasa i unisa polu. Le toe whaafoio i la ua le toe ese i tafa i ngata i nawa i tau. Ona ua whaisi na mamai tele i le potu tau fia i le ofisa le loia pia. E pei ona tau fia i molisilia i le ono masina. E iwa tesi ma le 5 miliona lea ua whaanganga le malo ina ia whaatino i PF soani mo le whaamai le COVID-19. E ala i vaenga ese e pei o tangata whaanofo esea, ma isi tūlanga whapena. O le aso anafi lea na whonga ina i luma o le palemene le tala whaatau whaapopo le tupe lua tasi lua lua. Lea e o atu le 2 tasi miliona lon whaitau a whai. Ma ua mai au na tuina atu i luma laulau a whono le palemene. O le tauitawa a fia le palemene le masina fau. Leo le afato a mawhailoa o na la unga i aisu i whaipule le mauta whono e tusole nei tala whaatau whaapopo le tupe. A o nisha waenga o lo vai ina i le nei tala whaatau whaapopo le tupe. O lo au fia i masase e leni o lo whaanganga mo pokalami whaalau i loa. Lea e tau mawhai e pe te e atu ai disa wai no tina mta maitai. O le 2 afe leo watu ina atu e una ia ele pui pui a mai pea. O le whaatama ia o la autotō ao ngā o le niu. Ai mai sei fwoi o se isi fwoi ala ngā tupe. Lea watu ina atu e fsosoani ai mole matanga luenga o pisinisi a la manuia ma leipa. Leo le ao la tau whaatino ina se suenga po se survey whaapitoa. Mo whana witi leo lo o whaafainga luenga ina. E o la tau wainga e su e pea se leni. I te tonu fwoi leni tala whaatau whaapopo le tupe. O lo tuina atu ai pāketi whaapopo mo le tele o matanga luenga le malo
e whaatino ia la tonga luenga whaawau, mo le afa muli ole nei tausanga wha le tupe wau lia mai. Ai le ngata i lea, o lo ua tuina atu ai foise se leni, e la talata i le afa miliona, mo le matanga luenga o leo, a wase pā whaapitoa, e si o ina i le whanua leo o Fofogaina, e whaatino ai se ofisa tūtotonu, fau o leo, i sa le lolonga i le motu tele i sa la whai. O le aso fo i ana nafi, le ana whaatau tō ina i whai pule to a fitu, fau, o le pāle mene, mo i tū mā lo le asa whaatino ina, a la tō pālo tala iti. O le tala muli, tala me le motu tua o i Amerika Samoa, wa whaali ai le whaatuputupula ia pe o tangata. Le wa whaamauina ua mau le whaamai o le COVID-19. E pe ono le iputia mai e le tala nei, na whaalia le whaatonu o soifo malolo ina le teritoria motu sa tu i le amanua, o le vai asa o mawai to atasi fo istangatan malanga atu i Amerika Samoa mai Hawaii, na whaamaunia ua mau le COVID-19. Ai le o iai mani au ngole nei whaamai o wa ia te ia. Ua whaamauina ua o atu full tasi tangata o Amerika Samoa, ua mau le whaamai le nei. Ai le o mawhai lava, o na whailoa mai pe to a fia li, pe to a fia fo inta mai tai, ai pe iai foi ni ta maiti po ni whanau wa a fia ai. O nei tangata o mai to as full tasi o mō COVID Amerika Samoa, ua whaalia le whaatono soi fo malolo ina, e le ai mase tasi o whaalia ini a unga le whaamai e pe o na mawal to a tele o tangata lalangi, mamali liwa i lava. I tū lava tau i tala o le whaamai o le COVID Amerika Samoa, o lo ua whaalia i to a tasi lava sta mai titis fulua tau sanga, lea na whaialo na tui o le COVID i le vasa o mawai, na whaapeo na matapongia, ma ua whaalia o le papole tele o si nei tamai titi, e ala i le nei tui na mafua inu tū lai mai le nei tū langa. Ai o lea ua toi solonga le leilo na soifua malolo ina. Whaalia mai ripoti mai Amerika Samoa e whaapea, ua se lia ma le whaafe whanau i le vao le sifulu lua le sifulu fitau sanga, i to tono o le territory, lea ua mai o na whaiala tau tui pui o le COVID sifulu iwa. Whaafonga le atirua e mese na ia tātou paanga, ia o se tepana e ala ia tātou tala mai Samoa i le nei fo i aso lulu, ia e toi maua fo i nisi tala stele le aso anta e au, ia a o whaasolo toi fo i whai inga neiva i aso, ma lo lava le urusai, ma lo lava le tawa ta i whai wam tiuti o lo whenga iai, ai mo le temi nei, whamanuia le atua i la o tau, i ate o tau i le nei fo i tū la le afiafi tātou toi whailoa i le aso anta e au, i le alofa mo le anga leo le atua, mo le temi nei, tō whasai fua.